sensible people earn respect by overlooking wrongs. Proverbs 19, verse 11. Welcome to today's encouragement from Our Daily Bread. Not Easily Offended was written by Katera Patton and read by Tony Collier. Proverbs 19, verses 8 through 13. The one who gets wisdom loves life. The one who cherishes understanding will soon prosper. A false witness will not go unpunished, and whoever pours out lies will perish. It is not fitting for a fool to live in luxury. How much worse for a slave to rule over princes. A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. A king's rage is like the roar of a lion, but his favor is like dew on the grass. A foolish child is a father's ruin, and a quarrelsome wife is like the constant dripping of a leaky roof. Not Easily Offended, written by Katera Patton. When I entered my church after several months of quarantine, I was excited to see members I hadn't seen in a while. I realized that some members, especially older ones, just wouldn't be back. Some due to safety reasons and others, unfortunately, because they'd passed from this life. So I was quite excited when I spotted an older couple coming into the sanctuary and taking their normal seat behind me. I waved at them both. The man returned my greeting, while his wife stared at me without even smiling. I was hurt and wondered why. It was a few Sundays later that I observed the same woman who hadn't returned my greeting being helped by a friend who was showing her when to stand or sit, acting as her caregiver. My old church friend was apparently very sick and hadn't recognized me. I'm glad I didn't approach her or even get upset when she didn't return my enthusiastic greeting. Proverbs offers a lot of advice for living wisely, and not being easily offended is one of its gems. In fact, it says sensible people earn respect by overlooking wrongs. Choosing not to get offended and learning to control our temper can bring us honor. It may require patience and wisdom, but the rewards also are well worth getting over ourselves and choosing to love others. Let's pray. Lord, give us the wisdom to overlook offenses and the patience to control our temper, choosing love over anger and assuming the best of others. Help us to earn respect through humility and grace, reflecting your heart in all our interactions. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. When were you offended by someone's actions? When is it the right thing to overlook an offense? Abola ka tolo ko at tukor belaw, ar other belaw, namodya ka siyukang ar belaw, kadamlam ko dira siyukang ar belaw, tukor belaw aklisi ela siyukang ar belaw, abola ka tukor belaw, lamada siyukang ar belaw, at tukor belaw, maleak belaw, mar other belaw rarokuil belura belulad, mar other belulad. Tukor belaw aklisi elaw de swela ngalak, lomdas wel other belaw. Angalak vingalak, evyak lo denget tukor belaw, mendi melokot tukor Amerikel, amrail mo klol ngalak, mo klol ad, el vyakal arrungel law de swel marungul mabadangel, el other belaw. Klaskok laloban tarira ngalak belaw milil, matitulom tab omrelir marandira, matigingirar other belaw. Angalak ngalikirar other belaw, evyakal lokot tukor belaw, avyakal arrungel other belaw. At telula teliud, mabitanga belaw, mabitanga mrikel. Siyukangar belaw, armid, la alsel ogim rak, el modar terrak, alakadam sisi el dimelokot tukor belaw elang, rarangalak el domokroguраtir. Abelaw independent terdogurit sel belu, elang el mong, menggirel belaw, an melokot tigingil, lol olternili leakra rogul belura belul ad, mar other belaw matiliak lengod al other belul other rogir. Tokor belaw maleakra de suir marandir, omrelir ar other belaw, ra
adar angod albelu, arogul belu rabelu ad. 1900, at tokoera Marikil, otit at tokoera Hawaii, mangmada at tokoera Hawaii, rabelu Hawaii elaang, adar Hawaii elaang, o wularandir elaang, lulungak adar Hawaii, diak lolokot tekingir. Agwam, Michael Belura Marialas mengwaisay, adar sabanyol, naragwam ledel dart madrangel, al sel edel dart, adar sabanyol ngaragwam, Michael Rogul Belura Marialas uldimukra, asaybal marota magwam, tokoira gwam, amil tamal, ang at tokoira gwam mamarialas, at talamal, lura amal tokoira sabanyol, matokoira at chamoro. Ay maral tokoira marialas at chamoro aririd. Enyam noriab lura amal tokoira gwam, matokoira asabanyol. Ato wularandir, adara gwam, mamarialas, ma ahaway. Siyukang aragwam ma ahaway, naramid lobongel at tigingir. Aulubong at tokorbelaw asab ramidra al sel o kimerak, al modar terrak, alakadakargik kreel ang adar belaw, lo kiwa school madalang okl, al malukot tokora a belaw, al mora arangalaka. Al suguma arangalaka domokoro uratir elang, namu lombra amat tokora Amerikel, mat tokor belaw. Kaltakatela tayo lombra amat tokoy. Tokor Amerikel, mat tokor belaw, ang alakal alongod adu, ang mokokil maral mong, di mo tokor Amerikel alaw spe ang mga adu. Yaramid at tokor belaw, tokor Amerikel otit at tokor belaw, mandi imot tokor belaw al dali, ay kirokul tokor bololo at imot tokor Amerikel. Tiyaw alel ang matamal, mada al adu orangidil belu, sila may maklol belu, lotit at tigingiraraad. Omongalak, di mo lokot tokor belaw arangal kemen, mumukrawur tirabe ka klabsay, ablaya kotol skulo lis aklat tokor belaw, direk molis akran ngal kapal kulat tokor belaw direk molis akran molkot tokor belaw di tokor aku kolkot tokor belaw di lokot tokor belaw marolkot tokor Amerikel di lokot tokor bel at Amerikel tokor belaw tokor Amerikel asab elo subra TV maskul di belaw amal at titole kad molori di adori dat tiginget kadam nam ko dira asyukang nam ko dir belaw tokor belaw lolko other belaw aklisi el asyukang makli belaw makadiliak belul dingod diakar mo ay kidra blul ad abola ka tokor belaw mlamad belaw mlamad ul deswir marandirar ad arrungol other belaw other belaw diakal kirin marur mulkot tokor belaw rasekat malubet tangara on dibel malubal al ngarase do bentriar atarangod albelu tokora Amerikel am sisi aklisi el tokora los pernya blul other rogir alla kad karikik el angar other belaw al sel okim rakal modar terrak tokora Amerikel am nam ko dira syukangar belaw natit at tokor belaw abelaw am lemolem diliak belura rogul belura blulad matikingel masyukang arngi mangiliak rogul belu mar adra blulad dakaling seul beklad umomkorura ngal umolis akra ngal mololomol belaw di belaw diakalamat loki watikingel. Here's Palauan Marine weather forecast for today, Thursday, March 6, and tomorrow's Friday, March 7. Looking at the tide schedule, first high tide is at 11:17 a.m. at 5.7 feet. Low tide follows at 6:30 p.m. at 0.9 feet. Second high tide is at 12:49 a.m. at 4.3 feet. Second low tide is at 6:04 a.m. tomorrow morning at 3 feet. Sun sets tonight at 6:14 p.m. and will rise tomorrow at 6:13 a.m. High temperature expected today will be in the high 85 degrees. Today's weather forecast calls for mostly cloudy with scattered and locally heavy showers and isolated thunderstorms. With the east wind at 15 to 20 miles per hour, highs around 85, chances of showers 50%. Tonight it will be mostly cloudy with scattered and locally heavy showers and isolated thunderstorms. With the east wind at 15 to 20 miles per hour, lows around 78, chances of showers 50%. On Friday it will be partly sunny with scattered showers. With the east wind at 15 to 20 miles per hour, highs near 85, chances of showers 20%. On Friday night,
Till Saturday, it'll be mostly cloudy with scattered showers and isolated thunderstorms. With the east wind at 15 to 20 miles per hour, lows around 78, highs near 84, chances of showers 40%. This is a recorded forecast from the Weather Service Office in Iray. Looking for a way to grow your savings? With Bank of Guam's Boost Savings Account, you can earn a competitive 4.01% annual percentage yield, starting with a minimum balance of just $10,000. Plus, you can keep adding to your account throughout the year, helping your money grow even faster. Visit any Bank of Guam branch to get started today. Boost your savings. Boost your future. Bank of Guam, the People's Bank. Member FDIC. Subra kamaldila. Tia subra kamaldila la James Smith, el ngaligel Harvey Smith, el ngaligel langalugul eungel, lottob dringa ngiraget Robert ngirablugu, awang turnungul bay, kaltngurat amding rabe udui, adal bayo el sungur dialul, wer awar ramon rabe, mangiramatur milan isa, murarokul takaw adal adragayu kulmadas padal morior mo. A James Smith amlosme ya akleel ang ramorgo. Mlamotrokok la kamaldila el morngia March 9, 2025 el Sunday. Ya kamaldila el ngaltargi dadi morngia funeral home el ngangat kibrairay. Alwayseg yolngit matkas pesud lo dam lo at lo ngal emaim dakaing sertial sang orior ngal diliad shooting irmeri marbibin gaw yadra derbe nasius irmeri mosubra ngal gemaim dakaing seu Francisca sangabaw marangal gel dira arur klarar abe marbibin gaw algelangin ngabadangal debel botra dereng ngirat map algelangin ngabadangal debel botra galep ngin ngabadangal marbibin ngi rangalgelangira ulu ira abe rangalgela raksit ngira dapkar ramali go el sawas marbibin gaw rangalgelam ne wer awar gibons quartet ngasik dira song saito marangalgel ebil adalbay lauri ko mangay marbibirgaw tayna dalog marbibirgaw savior ngiramyong marangalgem Margaret Chitsin ayra yang ngalgel amle ebilas msong al etumay rungulbay radira kaltalyab da ramngyor masyo al marbibirgaw rangalgel mangriye ungel ra ebil ratubel elen ungel ma mesungil rem isak marbibirgaw rangalgel mga tip France rangit of Arsenio marbibirgaw rangalgel me awong alibosang ungel radebora alibosang mas bigger Helena Royce arurang marbibin kumiu rangalgela alang eungel ra Regan Sidoy marbibin kaw rangalgela amle lapsis edelo ul eungel ra Xiaomi Suzuki masimen edelo ul marbibin kumiu dirat kalgang Eleanor ginamator marbibin kaw Francisca ngirablugu marbibin kaw rangalgela re mesyabol tadaw rangalgela amle ebirat ubel ngarokora dingang ra Julia dingang marbibin kaw rangalgela amle ebil adalbay ngadigs Gibbons ra Dana Gibbons marbibin kaw rangalgela tolilang Borhara Antonio Borja marbibin kaw Loyola 12 bang marangalgel Didi Budul Sabet Rivera marangalgel rangalgel taryong beo ralio ben malio ada marbibin kamiu rangalgel amre ngira mangyor marangalgel ang silayos asuma isa rangalnya en eungel dirio oruge marangalgem morimat skinsyo mosu drabibin kaw mem ngang sertial sang ngatma ngarnya Mary Anderson Gibbons tokobet hospital ngira matukon milan isa kamurangalgel ong week lama ngalgel amle madrago koy chilme rakwistiana leme mosu drabibek kalngal ga mem ngang seu klamgatela su daw ul malngarnya adadal dimla kalobas angklir yakmal ayamare mutangan mem ngang seu madakop malmsulang edi bon kaswes ram asal silsa sain ngiram tukor milan isak kadiri kalsub del gimol top dringi nga kalngira kapo Andres Madraisaw marabo ora idungol Yoel Toribiyong mangirwi masaw bedor ma Harvey ngirairikla marabo orwat hermas rongula el morar bebir kamam mar adamam mo ang algela targidra agiwo si Betang Smith ra James si Betang Smith amla mosmera emornya kamal dile ra March 9 2025 Sunday el dimorngira por hat chapel lagim sub de olngit raqal wadal ilong Marsil mardada ardabangala perano ginagalaw ma mle governor sio adalbay mosudra ngal grabo ebi rabang Teodora Miguel mspedia ardarabang Sito Singewo ma mlop olgril toliauro matoyo go Singewo mlosudra ngal grabang Pringwal siswe solang mosudra adadra ngal graidung protegil hermana Kiota mamle President Johnson Toribiyong mosudra ngal kumradad Sao nos araimul ma this long Marian Kiota mosudra ngal kumradad Dirngar kabay baulang kumangay mosudra bibir kamiu Pedro Gintaro mosudra bibir ngaw PS Agustin Blailes ma ebira merong Adelina Blailes mosudra ngal ebil Teodora Miguel ma Kenya mukay si Betang mosudra ngal gela telal si Betang isumrar ngirairik lama oyaw lugas mosudra ngal gela kubari ngirairik agi kosung yama ma Clarence yama mosudra ngal gela kiaring iratnger rangal gela amanya ngir mugur alitadong
Maltura damiyo may nakaing sertil kamaldil. Daniel tangadig mosubra ngalgila tangadig madangalay. Uab to siekil dermen sa mamurungol bedor. Mosubra ngalgila igalaw bedor. Chudi solang ngalgila elong balayles solang. Kiyoko tengeluk mafret tengeluk. Mosubra ngalgila otong tengeluk. Agyolingit may nakaing sertil ulbangan sil sa ngalgila James S. Smith. Ekmal marenga suliw rokuy. Ia Dios lom kaltangat tergid rokuy. Say na Teodora S. Miguel lom tera rokuy rubak lol tobra subdo. Tial subdel mulla reng stringi. Adiagal spedel, matiagal tigingel, malub engul de suela Dias Broadcasting Company, tiang aspedirar adulul top dengi haraorngi, koh mal mesulang. Subdra kamaldilela Elizabeth ngiro olbath. Tia subdra kamaldilela Elizabeth ngiro olbath, rol top dengi ngidaget yugi wadong okla, maubath wana ngidatagi, mo Elizabeth ngiro olbath, amle ngalgel amle bele el ngiro olbath, uel, amla rsera February 13, 2025, Hemla trok la kamalidilel morngir ong Luriol March 7, 2025 rablil nga nagit Rairai State. Ngesara gim subra aseng ang Ignacio Anastasio gilel tialsang ayra gim subra balel obiang fubers kabong marbebilingi. Agidire kam subra Sali Daniel Paulina Mrep marbebilingi ngalgila bulbult malwat ngalgila midol temol ma Agustin Iraklang marosa Mistika Agustin. Agidire kam subra Barbina Sisinio Maclementang Iramongloy Makamle ka benort mewang rungulbay marbibiringi. Delegate Victoria Kanay mamaringin at Chanis. Mamark orong mauelsung iramatukong marbibiringi. Idrinam subra ida alamatini na igisakas. Ana igisakas Williams. Ile Hermina orong legislator Sano Sakuray. Fernando Yao at Yakla. Yao orang Smus Frankiota. Rudel David Dongokla. Sherwin Dongokla. Ay liakals pa na mamura omteer ebira Emiliana ng irigiklang. Algirel tial sang. Oriora kim subdram le President Chanson Toribiong marab oraidung al Joel Toribiong mo subdra da de meim da ging iseu. Idre kam subdra ngira badel melwert matula marbe biringi dam le Senator malit matula Honorary Consul el matula Minister ngira iblas matula kalit matula Remeriang matul matlaw ritpath al girel tial kam dilela Elizabeth. Agidre kam subdra le Slim mabeberlit tewid protegil hermana siro marangalgel mihay namrep marbe biringi. Agidire kon subrat mewang genchiro dongokla, Marta Kosiba, Maria dongokla, Maylin Urdor Soley, Alfonso Kosiba, Chobalin Kosiba ngiraingas, Ma Shirley Kosiba Louis, Caudra El Ventorio Kin, Leticia Sikat Ledik, Linda ngiratagi Baktaut, Kirby Ruur, Mrukul Sheridan Ruur, agidire kon subra idolo daol Absalom ngiraklang, Angelina Tebey, Rebecca Cuarte, Marangalgela Kadok. Agidire kon subra BS Paulus Ongalibang, Rose Ongalibang marbibirtir, Senator Kamsek Elias Chin, diranga sets kotur madilbog Christina Sali. Agidire kam subra adalbara tangal alensid, adalbara irik glensid, delegate mangurulul, Carmilar alul marbibirtir. Ngalgila tarkong Pedro, ngilatrang, Lindayob, and Beverly Uldak Malay. Ay maliga kim subra Paul Simang, Wilbur Olu Williams, maodara Rushlin Uegi, maonglong Flavin Dongokla. Agidire kam subra idolo daol Absalom ngiraklang, mo subra takaw adal adra kablira o laol, Emeim nakaing shirt til kamaldilel Elizabeth ngirulbat. At pangagim subra rubas subyang ubdel gilel tial masang. Ngaramlungwagim subra ngiraklang Chan Biskabong, Dr. Mice Roberts, Maloma Roberts. Tigir admam no di kamdung clear, ang klamatila subda ulm diwa motangay, emeim da alim ritial albula. Sain ang iragit yugiwa tangok, lumaubat, wana ngiratagi takataro. Tia subra kamaldil ra Elizabeth ngirulbat mimong, lultob dringat at pos malwat talay, Miss Antonio Bell, sa alid adong Pedro Mrep, marata France talay. Magim subdew ay sir adamam ngaradas padal, lang ayuk kung mayol daw bark mo. Targid ra Elizabeth ngirulbat mimong, amlos meer mong lamot rokok lang kamaldilel morning Friday, March 7, 2025. Amadangin la Elizabeth ngirulbat mimong, amot todra Palau Funeral Home and Chapel, reaklora tutaw, 8 a.m. Emelmal telmorablil ngaragid, ay ray emang maldil motalyal sil se todo mamak ragid. Malway segim subra bekla damamalk mo, may madalim dakang isur tialbal sa ilang maldilel ngal targid ra Elizabeth ngirulbat mimong. Mangarara dagim subra ngalgil ang lo marokul damamal gilel tialbul. Ya ola gim subra ta Crew Salvador Ramokot ta adra apsang Stephen Ganay, maoda Raybay Harrington Olebu, balo subra dadak mo may dakang isew. Yang kaklagim subra dadra kablira lamol mamim nakaing shirt tial albula. Agidire kam subra ngalgil ang irakalsong marangalgil abalailes algidil tial albula. Ang iwalagim subra ngalgil atitibaw bawmirt ngalgil Raybels ngalgil Ryu parangalgil Gertrude Pukuro. Agidire kam subra ngalgil anong ulrikabar ngalgil obak ngalgil amis at taliw marangalgil idong wasay.
Malika kagim sub rangal gila ilalam marangal gila idub agidire kalm sub rangal gila kodep nginatrang rangal gila ngirungil mogol rangal gila samdiu rangal gila Joseph Palau marangal gila albanguel ngisa ragim sub rangal gila upul rangal gila apul mau rangal gila ngalaw rangal gila ngaswal ya masiro rangal gila marra rangal gila anang ngalaw agidire kalm sub rangal gila atmilol rangal gila masub rangal gila marui rangal gila pap oilo rangal gila idil samlong rangal gila ongalibang uel rangal gila amasyor ngirangayang rangal at modrang, rangal aloy, rangal aludong, marangal aseng ngiray bulungula. Idre kalm sudrar adabe ananias pultadaw, mamaliksis katkel, rakablira yebokul giral tial bula. Idre kalm sudrar ngiro oirem asam masang maudalat hiroko hideo rakablira oirem amlo sudrar adal giral tial bula. Airagim sudrar beklat mam giral tial bula. Agidre kalm sudrar rangal isik ngiro albad, marangal ngiram mangnoy. Agidre kalm sudrar ya ort koel mlo sudrar adal rakablira kawi, momem da ngisir tial bula. Ngat magim subra ngal gelam utadil el girel tial albula. Maram nungwe gim subra ngira sibong lakius malsol mlo subra dal girel tial albula. Kat pangagim subra ru el marangal gilaw el digis alav dal girel tial albula. Ay miliga gim subra at kula ulter warmul bay marabluth marinor aseng mlo subra dal girel tial albula. Pelilio gim subra ngira blay isak saguray mangira sokos cherom saguray mlo subra dal girel tial albula. Tiang adig maldilo manggelam kadal blalsa. Qadol ngitrar beklad mlongot mokkortil girel tialom qadal blalsa. Malway sagil moutet malol ngitrar beklad mam ngadas padal qayukul mayol dabl mo. May midqay ngisel girel tialol bang at sungul ngal targidra Elizabeth ngiro albad mimong. Tial kamaldira Elizabeth ngiro albad mimong amor ngira Friday March 7 rablil ngarakidra blue day. Yatel yalsil seng tov del momdakla. Madakop malm sulang yero bakal dios lolmol mlumkal tanga targidra uying. Saent at pos malwat talaying. Tia subdra kodal makamaldi lortob danyar dialol alons kyota madi Clarissa ilong redang Herman algira la kamaldi la Elizabeth ngiro albad alangalga la isik ngiro albad kaltar gidam los mercer of February 13 2025 mabding lang aramor emla motrok la kamaldi la morngira March 7 2025 al Friday ong imlurior mang di mam kamaldi rablil ngarakidra blue ray mang tob dra mor sel tutar e aklo el morablil le mga kamaldi motilial chilsem umdakla Balway segim subdi on ngit ramul at mamragal belu mo tanga loiti tal sang miu emi dali medas mas miingal targid el guk madibus la led. Bangar along agim subda ibdura barak Florencio Yamada me ebira barak Valentina Bares ingira kasaw mo subda bek ngal ge meim dalim. Agidre kom subda morfiwa sisang mo subda bebir kaw meim dalim tel bula. A olagim subda ngal gelangin ngamius tangadig radira series cliuri marbebiringi olingit meim dalim tel bula. Kart magim subdar arbadura tablak Marino Thomas maongim ginakasaw rungula mo subdar bekkal ngal tablak emim da alimer tel bula iwala gim subdar ngingat kabuy hiya pukuraw mo subdar ngal gila kertrut pukuraw marangal gila Thomas Summersay marangal gilam lang ngingat kabuy idong wasay marangal gilam ler dialul Gabriel rungul marangal gilam le ebirulog kiari melil marangal gila dira ete ito marangal gilam le dilt kabuy Martang Obak madra dilt kabuy Doris Omat marbebiringi kas pusub de mim da alimer tel bula Malikayo kagim subra rulukon Marcelo ngirkalaw, ebi rulukon Naomi B. Uweki, marangal gilam le koy Benjamin Mersay wasay, Rarus Mary Ulgaril marbibiringi, marangal gilam le rulukon Johannes ngirakasaw, radiray tirir Miriam Che Augusto, marbibiringi, marangal gila Koreang Jacinto, radira dalbo, ultakla kodep, marbibiringi, marangal gila Rig Ewat rangiruikla, Pedro del Ngali, marbibiringi, marangal gila Hideo Ewat rasisinyo Hideo, mabelinta eungil marbibirtir, marangal gila Remeldil ngirwas, Rabrian eungil maobrang o Antonio marbibirtir, Mateo onglungol Chosua. Agidri ramsub marangal gila amne odalat Tosco Sebalt, rangir gungil Steven Sebalt, madilik rebegangir maat marbibirtir, marangal gila ubal talay, rangamadawal ben talay, machulita talay marbibirtir, marangal gila nginatkak Macreos, rangatibu ulwel Macreos marbibiringi, Makabenor henaro mersay peloy marbibitingi. Gaspasud marmos sabrir lamay mdali mertial bula. Ng isaragim sub marangal gila anam layong irkalaw, marangal gila masyol arangirangayang, gaspasud may mdalim. Agito kubit sa msubdargal wadal at ilong marsil, masubdarangal ka may mdalim mertial bula. Marsula gim sub de olingit rabakar mausid ni H, madira kawis Marcelina Argenti, masubdarabekal dati may mdalim mertial bula. Airagim subdra ilapsis Vincent ito, rangal gilam na dilisikla, ngiro albat rangal gela Johanna Rabe marangal gela dirangayang ngirmao raya or koela maodar ebirairik sadaria marbibirtir marangal gela Moses Asuma marangal gela Franz Peloy marangal gela Adelina Peloy rasengala marangal gela Kalistus Peloy marangal gela Dr. Anthony Peloy marangal gela Isidoro Peloy
Marangal gila Benita Peloy Merur, marangal gila Dingir Wasisang, marangal gila Rigel W. Masahiro, marangal gila Osiro Masters, marangal gila Matiao Master, marangal gila Daniel Simeon, Radir Raday Wise Kabong Marbebiringi, marangal gila Agustin Simeon, marangal gila Troli M. Giranmau, marangal gila Dirairikil M. Taryong, marangal gila Robert Simeon, marangal gila Rubario Simeon. Kaspasub da Rokoy Marmos Abril, Maim da Alim Talbula. Maram lungoy kim subra ngira sibong lakyus malsol, dira alila kiyokorngi lang Rete Williams sa mabad maydeng malsol, o subra dadar marangal ngimim da alimitel bula. Kat pangagim subra rubiang Hiromina Bayama, dirangalde el korang ribluku, madeliget Francisca Otong, mo subra dad marangal ngimim da alimitel bula. Ay miliga kim subra at kulaud terurngulbay, maramaay sa linda sakli, mo subra bibin kamiw ngimim da alimitel bula. Kidirang subra ngirmir Basyok Kyota, marangirawlaw Clement Kasuma, madilulaw Marciana Sikyang, mamasubra ngal gemeim da alimtel bula. Yato kubet sa espada mamoramla albalu ginatan yusi, masubra bibin kami gemeim da alimtel bula. Oriora kim subra ngal gila brereng Stella Kyota, Raros Kyota, madilmur Lucas Isal, marbibirtir. Rangal gila Veronica Kasuma, Inocencio Kasuma, ma Catherine Kehiga, marbibirtir. Marangal gila Susanaw Erbalaw, radilulaw Marciana Sikyang, maanisyo, Sikyang marbibirtir, marangal gila Bibianaw Erbalaw Rapioria Kosiba marbibiringi, marangal gila Santos Ngodri Rawadal Adraw Rabaw Ines Santos marangal gil, Iramuay Adarino Santos Ma Marcela Santos, marangal gila Otiwi Ngirdongol Ramaang O Haruo Barbina Otiwi, marangal gila Mler Dialol Ingrakli Emiliano Ra Elias Emiliano, Masalvador Ingrakli, Macho N.I. Filibert, marangal gila Kasoley Rablu Dratililaw Francisca K. Sakuma, Marcela Kasoley, Benedict Kasoley, Cambes Kasoley, Maulbeth Kasoley, Marangal Gabriela Ngirmang, Maradira Prak Elisita and Morey, Mangirasu, Gregorio Ngirmang Marbibirtir, Marangal Gilam Lengirawlaw Moses Mogol, Nasrin M. Noel, Madaktor Ngira Isaw Mogol, Marangal Gil, Marangal Gila Aloysius Yosiwo Asumar, Alvira Alfred Asuma, Marangal Gilam ni Arbadura Tablak Hiroshi Santos, Ramatarang Santos, marbebiringi, marangal gilam ler dialul singenari Jose Asuma, Rahelen Rose Magenard Sungiyama, marangal gilam may arulog dar agi ulde kalmay marbebiringi, marangal gilam ler dialul abardong ramilang makata abardong, marangal gila ingrek kalakayok, marangal gila dirra kalaw ngiray galaw, marangal gila dirra makar damay, rangilip kal robat damay marbebiringi, kaspasub dar rokoy marmos sabirir, lamay migim alimirti albula. Tokobet sa espada mamorangiri etet, Henry Blesam rablar etet, teolingit mo subdar atat emaim dalim tel bula. Karkabsang agim subdar abay Lorenzo Katosang, Madil Odilang Edwina Katosang, Belo subdar ngalgel Rameo Katosang, mangalgel abe serrak, marangalgel imyong, marangalgel sadang, marbek kalngal maradadar Odilang, kalpamaim dalim. Agidirang subdar ngalgel ay galaw gitalong, marangalgel umay aribuk, marangalgel amyotal Andres, mkas pusubad emaim dalim tel bula. Peliliwag im subra ngal karamadaliwal yolingit marmosabiri lamay im alimirti albula. Madakop malm sulang edit kausing akur selsil sa kamaldi lan March 7, 2025 lang im Nurior, Friday. Sain ardialul alons kyota. Tediri kalo sisul subra kamaldi la sabet ngiru albat mimong loltob dring ngiraklang chance kabong weldi kasunaway doong uharuwa wilter runguram oong William nginagalaw mas pesung al masaw bedor. Agim subra kamil bebir kamam Rakamal dilela ang algelang iru ulbadra sabit en mimong, iolingit ang may imbodang sutrir, ar adalang iru ulbadra rakamal dilela ang aligir. Mga pangagi subod ra rigel rablud marbibiringi, rangalgila kamrang itong ra eling klol at marbibiringi, rangalgila at itong rablud ra rideb o kadat itong marbibiringi, Delegate Francisca Otong, rakamsik surang albib senior mabekal dil evakyota, mosub rangal karenglay. Rangalgila amaredong rablud ra malarigrik junior, emasub ra bibirgaw, Rangalgilam lew eldigis allowed rablud, ngirayi all rablud, rangalgila lukosiyat, rangalgila el damay, rangalgila amasyo ra Valentino amasyo, maamanya amasyo, masud ra bibir kamiw, rangalgilam leri iwang tawringel otob, rali otob, malidia otob, masud ra bibir kamiw, iwan lagim sub rangalgilam nesmi ingartao idoong, rangalgilam metrat kiosi, maligaw kagim sub ra Richinam sablu, maraslin rubasa, ramlanguya gim sub ra Rosania ngiray galaw, abia, masisinya osima, masud ra bibir kamiw, o ingrang ya masagi mas Stanley Iram ko marbibirtir. Ngalgilak lang skabong ra riididrong tadawas kabong mosub ra bibir nakaw. Ilong uduy marangalgil. Ngalgila sa armidal bin sa raimengal rangil marbibiringi. Oriyo ra kim sub ra ngalgil obaw kyota ra toshiwok kyota. Kimiko kyota, shiro kyota, masuwok kyota. Asa ako sub ra ngalgiw. Ngalgila ngir ngatrang ra ibu mas sharon ngir ngatrang mosub ra bibir kamiw.
Rangalgela ide the abins erungla radira iwang enita et pisong matareng the may mosub rangal galay maliga. Rangalgela olblay bins ra oligong ratigay ra Wilson olblay bangi na kasil Cisco mosub ra bibir ngamiu. Rangalgela orengs Pedro rangarmid rangalgela bedor bins ra odray to siek keldermens agigo sungyama mamorngol bedor mosub ra bibir ngamiu mabins agiwo. Akamaldilela sabet en mimong amo March 7, 2025 Friday yakamaldi na di morabliri ray. Yar adamam no di kalmdung clear ball sa ilmay mnakang isyor tel bulang. Yar mo di kal sa ilmay di nakalat ka ngungua. Sayang irak lang chance kabong. Tia subdal oltaw din niya ulang ong takiorngila rangem Sebastian Andreas daway daong deliget Sebastian Marino ngiro oteot elyayao iat spoons takada ngirbang al Benjamin Adalbay. Alam subdal kamil dakaw adal lagi at kula de dalil ang ngaregal belura ko dalil. Makamaldilila Elizabeth sabet ngiro ulbat. Makamaldila di moringira blira ngaraget Hamlet ra ay state. Agik malolngit at ngomay mapatadagit ang sutrir baby ringi rakamaldilil. Hindi ka ngalyok maalungon makardi mo kultpok lagilil rakamaldil mo madalblalsa. Mangiwala gimsudra former speaker of the House of Delegates delegate no ay daong kaspasutulo ate mim nakaingisir tel bula. Ibluk trumen ngirmang marbibinakaw. Isokali o gustor ngun marbibinakaw. Justino Boysek, sereng tulop wasisang maotam ra church tulop. Smi o Juana Nestor marbibinakaw. Kaspasub de may nakaingisir tel bula. Ngaralong agim sudra ngalgilam ni adal para kayong ngiramat troli radwait ngiramat maotam ra uldak ngiramat ngiramatukor marbibinakamiw. Ngalgel marbibiram na ngiraurel da Tobias Akwon. Kaspasub de may nakaingisir tel bula. Isara agim sudra ngalgila late McCarthy Wataro. Kaspasub de may nakaingisir tel bula. At pangagim sudra ridep o kadat itong maodam ra martat itong kasuma marbibinakaw. Rigir blue marangalgem, ening klolat marangalgem, hasintang itong marbibinakaw. Rangalgela late weldig sa alab dra blue marangalgiw, lins ngirumrang ngiraget marangalgem, kaspusudar atat marangal, gamim nakangisir tel bula. Ay ragim sudra ayong Benjamin Yob, rangalgelam nedirat ng lel ngarngarong yaat, ngiraget Robert ngirabloku marbibinakaw. Ngerangalgilam le daladra ira al-sali adalbay, Benjamin adalbay, madakter Aisha adalbay, kaspusubdolo ademim nakaingisir tel bula. Hermina Marino Oruma, rangalgila late to ormel gigareldil gegi anson, rangalgila late nginaget romat matul, rarurat agi meluert matul, mariiwang welt matul, kaspusubdolo ademim nakaingisir tel bula. Siya ko Daniel marangalgem, rangalgila late tayang ikasasa, tira ay tinagiulula, kliw ngigiklang kang itsa, rangalgila late Pastor Solomon Mokogil, Spis Valentino ngirigiklang, Puig Spis Sherman Daniel, former President Johnson Toribiyong, Adar Eduk Francis Toribiyong, Rabor Aydung Yoel Toribiyong, at Post Madalwat Telay Marangalgem, o Bakaradapkar Clarence Kitalong, Kikarel Tadip Timothy Ngirdimaw, Tulay sa Baltakada, Kaspuso de Mim Nakaingisir Tel Bula. Ngaramlungoy agyol turkakal ngira sibong lakyus malsol, maodam ramayreng malsol, Kaspuso de Mim Nakaingisir Tel Bula. Rangalgela Raget Sulyal, Runguram Owang William Giragalaw Marbibir Nakaw, Rangalgela France Kinam Katira Dilyaw, Manginam Kati France, Kaspusub de May Nakaingisir Tel Bula. Oryo Ragim Subra Wadal Ad Agim Anderson Marbibir Nakaw, Isaw Ramangasaw, kami itutong madilmirang algem gim nakaingisir Tel Bula, Alios Yao, Kadiri kami itutong madilmirang algem gim nakaingisir Tel Bula, Amra Ebahles, Ngalgilam Ledaladra Iwasay Rula, Odal at tutod ngiral mau marbibirakaw, Francis Cableso Rungula, Teodosiao Yu Patrick, Mat Josephine Yu Igsas, ang kaspasudulo ademim nakangisir Tel Bula. Serafina de Belbot sa ato marangalgem, rangalgela aliduy omalyak, rateo ringirangas marbibirakaw, Saryang Olaw Lawarswik, agemi Sunday marangalgiw, rangalgelam netaladra ilong isaw, maalin sa ato marangalgem, Deborah Toribyong, Rodiang Toribyong Smus, Nanumi Toribyong, Chewin Wermas, Rosemary Joseph, rangalgila late Carmelong Ralul, karadeliget Manggur Marbibir kamiw, rangalgila Rium Draruli, buka Anghenyo, Alfonso, pero ningang ilaybay ma Fermin na isida, Sheila Sakuma Marbibir kaw, Apollonia Siprit, mkaspusubdolo ademim nakaingisir Tel Bula, rangalgila late Hiromir Dial, rangalgila late Rakatsue Sali Kildong, Juanita Obiang Marbibir kaw, Boone ma Reinhardt Silas, mkaspusubdolo ademim nakaingisir Tel Bula, Rosan Kyosi Andrew Masmi Kamenor Juana Nestor, kaspusublo ademim nakaingisir Tel Bula. Dirat ngir Rose Masubda, ranggila sa awas ra Vice Speaker ako State Legislature el sa awas, maodam na sendi sa awas marangalgiw. Ira Mariang Alexis Ramsig, Coro State Legislator Tito Ringang, Pastor Balausan Dario, ngira Oteot Eliao Marbibirangao, Puig Pelaw Bun Girangasin,
Rangalgelam le rungulu el o ips armidal William Siprit marbibinakaw kaspuso de may nakaing sirtel bula. Paliliyo agim subra rangalgela kalibra ko siya ma inaria maradadrat yula dedlil. Rangalgelam le uol kaiteng madris kaspuso dar ada de may nakaing sirtel bula. Trigil mlodia kalabas ang klil ng klamotela subda ul madangil mo katakaw adirong siti al subra kamaldila Elizabeth sabet ngilulbad. Kaspuso de may mga sutrir bebiringi, ertel kamaldin mo mga dalblad sin morngina March 7, 2025 lang hirim ongayim lorior, aldi morngina blil nga naget Hamlet ra Iday State. Kop malmsulang sign na iat spoons takada. Tial subdel mulla reng stringi, at yakal spedel, mat yakal tigingel, malup engul de suela tias broadcasting company, tiang aspedirar at lulul top deringi e haraorngi, kop malmsulang. Subtra kamaldila. Tia subtra kamaldila top dringa rubas subdiyang ubday, yadra idik til Albert maldangsang, yadra imawang al skilang utirak, len subtra adrir bap mioldaw, at kumaisius frida wasisang, amnos mesera trim el kapsingil ongerul buila, February 18, 2025. Mapatingil ang ramor gim lamot rokok la kamaldilel, el morngir el kapsingil ongedel buila el arrak, March 8, 2025 el sabadong. Apan ngila mo top dramor or ewi klokar tutaw, 7 a.m. Aldi mo mga maldira para ibobang al moragedra talial sils. Magim subra at mamar bap midal daw mkas pusud iabol sabi mayim da alim da ng seur tel kamaldilel ngar ngaliged et targidra issues a frida wasisang. Ngar along agim subra erika Emmanuel ma chiegor yungla mo subra at marangal gimim da ng seur tel masang. Kidirang subra ayol masayugi adalbay mo subra ngal gimim da ng seu. Kidirang subra ngal gelan klol atra tuloy klol ad marbibiringi. Ngal gela kodep klol ad mara ensingewo marbibiringi. Ngal gela koy maldang sang ra isang Hilbert Martin, Joseph Magalbin. Ngal gela ilsey ra pragay ma faith. Mkaspusub do se may al mga mamartial albulo. Kidirang subra ngal gela raklay baul ra chio raklay ma Philip raklay mkaspusub de may mga mamartial albulo. Kidirang subra ngal gela ngireng remot ra Salvador remot ma Helen remot. Marbibir kumiyong mamim na kayong sew. Ngakalrubas subdiyang ubday am subdar kaur dalasong Paulus Way. Masubdar atat marangal nga imim na kayong sew tel at sungulang aligela amani amasyola almadib sunadalong led. Ngararagim subdar ngalgela ngir mukur ngir orala ra ubday malosi marangalgela mrereong ngilay galaw. Masubdar bibir kumiyong imim nga skumamar tel albu. Gidira kan masubdar kaul kararamiyo kulampus sa kuma. Masubdar atat rakaramiyo imim na kayong sew. Gidira kan masubdar ngilay dong isakswala daw. Masubdar atat imim na kayong sew. Idirang subdra misa Antonio Bell sa masubdra adad mangal gamim na kayong sew. Ngayang alinga karubas subdiyang ubday am subdra kaul wadal admit skora file mas pis o wensote masubdra adad mangal gamim na alim na kayong sew tial masang. Aktirikam subdra kaul obakarakalaw Steven Magisang masubdra adad mangal gamim na kayong sew. Aktirikam subdra kaul damianas mandrang malasarus mandrang mamim na kayong sew tial kamaldila. Ngaramlungoy gil turkar kaul ngilutil EMU mat malmea o lem rarimir at Johannes Eur marbibiringi. Marangal kimra Jennifer MUO, Chelka MUO, Chenda MUO, Machowi MUO, mamim na kayong sew. Ay liakal spede ka marangin na sibong lakus malsol, mega mo oda maramayring madalim na kayong sew tial masang. Tirekal subdra ka legislator Hilton Hideos, maolem rahiram rageth, mamim na kayong sew tial albulo. Tukubet sa spede nga karubas sa subdiyang ubaday, Amora Emilia Madraisaw, walingit rakaw mega marangal gem, maoda marataw ringil amasyo, marabibir kumiyo mamim na alim na kayong sew tial albulo. Miligak masubdar ka blood marinor sengal maebil hermana umitaro masubdar adat mangal gimim langing sertial masang ay reak masubdar ka spis Valentino ngiriklang o adalat takakurulugod masubdar adat mangal karablar asel emim langing sertial kamaldili la issues frida wasisang dirikal masubdar ka ngiraget yugiwangok lamar alul karingang metes masubdar adat mangal gimim langing sertial masang Oriorak masubdar kaul chanson toribyong marab oray dung alyoel toribyong maspadatri raru admiw marangal ngay mim nakayong sertial masang. Ngarmidak masubdar kaul tulik Alfonso Diaz maramligo el sawas masubdar arbek kalat marangal ngay mim nakayong sertial kamladila. Dirikal masubdar kaul madra abaap dabdeb kumongami maoda maramalat kamong mongami marbibin kamiw may mga sukumam at tialulbang at sungulang algel aman niya amasyol. Ay liakal spadek nga karubas asubadiyang ubaday amura rangalgil arbibir nga makmasubdar rangalgil ang lay ubaday Ramelvin ubday may nakang sertel kamaldil. Rangalgela tuur ubday ra Edith Elbalaw, Shiano tuur, Aileen Gumangay, kaspusudalo at marangal may nakang sertel albula. Rangalgela elof sa iske ra dilmay sa iske, may kang mangalgem ra liyo sa iske nakang sertel albula. Rangalgela dalgu ubday ra Hermina Midol, Scott ubday, nadigis dalgu malosi dalgu, mamay nakang sertel albula.
Ngalgila West size ke ra FC West tama Jones West mamim daging isir tial masang. Ngalgila Saul yu masyola ra Valentino masyola amanya masyola yadrang week ridep masyola Jenkins masyola Manansi masyola Aigo masyola Stomo masyola Full Moon masyola Tawringel masyola Tio masyola Masinoy masyola mamim daging seo al mga tarigid ra amanya artial kamal dile lang algel Raisius Fridawa sisang. Kultur na mangyar ng ulbay, malmer ng algem ng sumam retial masang. Tiri kalultur ka Gloria Kuroda, malmer ng algem ng sumam. Tiri kalultur ka Shirley Gelmal, malmer ng algem ng sumam retial masang. Tiri kalmsudra ka tilaw ng altangat, marang algem na tali, mameltel ng altangat, maroidan rungula, mamayim na kayong sir tialulbong sungula targid Raisius. Tiri kalmsudra ka Elin Rablu, Klolad, masudra ng algem na kayong sir tialulbong sungula targid Raisius. Ngalgila agi ko klo lubak, ragero klo lubak, yoneda klo lubak, Machenstone klo lubak, Malukas Sali Jr., mamim na alimirtel kamaldila. Ngalgila rubas subadiang ubday, Carminio, Luis subadiang, Mamelington subadiang, Spodatria ruadmi umarangal, ngay mim an mingyat targid, raman yartial albula. Kaya mga tela subadaw ulmal ngangyar at mam lo di kamtong clear tial subada labal makitarang miw, e mautangan mim da alimit kayong isir tial kamaldila. Makluase rabalu mapulakat sa elme maldiwing ilbasul maditakalat karang nunguwa. Kop malam sulang ya rubakal Dios lumakal tangat tergidro kuy. Say na rubas subdiyang ubday. Tia subdra kamaldila tob dangyaw el damay obak rimir at Johannes te eur ermelek lterurong ulbay maradiol meoto may mararukul at mamel kumuha Frida issues W ilamlong. Hamlos mer mabatangilang aramor kem la matrok la kamaldil marngir ongay alkapsingil el along edel buila. Di mga maldira para ibabang ang material sil set to den mor amalak ra ulukul rangat pang. Alway segim subra bek al mamragal belu mga along agim subra ruong Juliana Nanata Crew mo subra at mangal kamim daging isew. Ngarar dagim subra former president Madangabu Tamil Musaw Jr. mo subra at mangal kamim daging isew. Ngaram lungwe gim subra Rimir at Johannes Teur mo subra bebir kaum mangal kamim dalim daging sir tel bula. Agi dire kam subra ngal gilam ne ruong Ruth sa ngiragalaw. Ranungura mawang al William ginagalaw, ra Sisinya ginagalaw, mosubra bibir kami may nakain sirte albula. Kartmara blara armalia gim subra rangulaw Johannes Ting, mga Luida ngira arwes sa adargroy, mangira armal Justin ngiratngir, mosubra adat mangal gimim dalim nakain sirte albula. At pangagim subra Valentino Amasyol, maamanya Amasyol, mosubra bibir kami marangal gimim dalim nakain sirte albula. Yagidira kam subra former speaker Siles ngirarmyang, ma Ines Diop, marbibir kami mamim da alim na kang sirtel albula. Agidre kam subra ngalgila ngalong blodak mamkas pusubda mamim da kang sirtel albula. Ay maliga kim subra el da may obak, Baul Paul Simang, Urbaw Urwas obak, Wilbur Olu Williams, Ngireng Joseph, Roslyn Ueki, Ray obak, Marigel Kwal, mamim da alim na kang sirtel albula. Agidre kam subra ngalgila amle obak Luwil Rick Lingseng sa Nakamura, Rangil Oloy Soang Oywil, Tira aluy ngatway oywil, Nora oywil masters, mamosubra ngal gemim da alim da kang sirtel albula. Kidre kam subra ermelek literwor ngulbay, mamosubra bebir kaum rangaligela amrok rungulbay, rangaligela desbed rungulbay, rangaligela Bartolio, rangaligela malek Kyota, rangaligela Kukong Fritz, barangaligela olsudong rungulbay, mamim da alim da kang sirtel albula. Aylek kalsubra marab ekaldil evak Kyota, marbebir kaum mamim da alim da kang sirtel albula. O sisiul subda amaradir ngulbay marngulbay mamosubra ngalgila ngiro ulbat emaim da alim da kang sirte albula ay ragyol trura ebiledil Caroline Tangada elmea minister Charles Obiang magim alim mirte albula parngalgila tuti olwala raansi tuti marbibiringi malamay migim kang sew aliak kulsuda morangalgila tamtering ramas malamay migim kang sew marngalgila Versik Santos ra Steven Santos marbibiringi malamay migim alim migim kang sirte albula paumkat al balayok, mabin scout ang balayok, mosubdar adat marangal gemim na kang isiw. At kung betzil subda maraya at spuns takata, mosubdar adat marangal gemim na kang isiw ti albula. Kidiri kan mosubdar ang algilaw irramas at tomei, ra omebail Basilius, maiwong bees, mamayim na kang isiw ti albula. Orira kim subdar ang algilaw humiko ging siyo, malmayim na kang isiw ti albula. Kidiri kan mosubdar ang algilaw de belbot, Ratina de belbot, Losaw de belbot, Edith de belbot, Armstrong de belbot, marangalgila sor ara de belbot ra Masaw uduy, Herman igeda, marangalgila tumarang de belbot ra Emi mesay, Madra abab Eli mesay, mosudra atat marangalge meim da alim edang insert da albula. Kidir kam sudra ebir yung lulay otobda, mosudra ebir kam marangalge meim da insert da albula.
Idire kal msubdra ngalom sa France ma odam ra wilter mas mosubdra adad marangal ge meim ta'alim me daqain sirte albulo. Agidire kal msubdra adiol me otomei makuyev lelay mosubdra adad marangal ge meim daqain sirte albulo. Agidire kal msubdra oligong tebedem mongami mamalat kadorin ong lolo matyo mongami ri mosubdra adad marangal ge meim ta'alim me daqain sirte albulo. Agidire kal msubdra nginamuay Adelino Santos ma Marcela Santos meim daqain sirte albulo. Agidire kam subdra Mary Wenti adalbay, Lawrence katapangang ma Emery Wenti, mo subdra bibir kamiu emem nakaing sirte albula. Paliliwag kim subdra Isao Sisior, Sadako Smaw, Dingarbu Hilary Amalay, Kenzie Genti, marangal gilati marong Sisior, mo subdra atad marangal gemem nakaing isew. Ngayora kim subdra Eldigis Natu Smith, mo subdra atad marangal gemem nakaing sirte albula. Agidire kam subdra Ben Thomas ma Yoy Clara Orengs, mo subdra atad marangal gemem nakaing sirte albula. Tirgal tamam lo diakam dung clear tial subda gik malolgit malabal mkitarang miu lang klamatela subda ul mautangan meim da alim da ngir tial bula maklo ase malsang material model sabil mei didalat krang lungu sain au el tamay obak tia subda kamal di lo top dania Valentino Mashola yadang arwik rideb Mashola machengin sa Mashol marbibirtir algirela kamal di la issues wasisang ang algilatar kamamra amani Mashola Mlamos mer mabangil ang ramor gim lamo trok la kamal dilel le al gopsingil ong edel builo March 8 2025 el sabado al di morngira para ibobang mangat pangagim subdral el digis no waidong mo subdral bek lat mangal qaraidor meim da ali me dang sir tel kamal dila kidire kalol ngit trgal rideb ogadat itong mega marbebir qaum dang iseu kidire kam subdral al gilat taw ringel otobdra ebir ayung al bulay otobda lidia otobda lormans otobda sigbik otobda parang algila dami otobdra liti otobda marbebiringi algila hiroko otobdra Francine Ginasway ang kaspasob de may nakaing sirtel kamaldila idire kam subdra algila loko si adra aseng aliat ma Governor Jersey ER momosubdra bebir kamiu may nakaing sew idire kalolngit trakaw bekal dil evakyota mosubdra bebir kaw may da alim tial kamaldila idire kam subdra siles ngiraramyang mosubdra rudam marulle may nakaing sew Ngaram lungway kim subra ka runguram oang al William Gilaygalaw marbibir kaw mamim na kayong isew. Agidire kalm subra ding al yus olwa al damay maoing rang yamasagi mamim na kayong isew. Agidire kalm subra ang algila sa armidal ra inabo sa armidal. Imengal sa armidal mamorey sa armidal mamim na kayong isew. Agidire kalm subra kal Davis tamtereng mo subra bibir kaw mamim na kayong isew til kamaldila. Idire kalol trura ang ilutel emiwamat malme o lemran rimir at Johannes Teur alspedi o adara Lucia marbibirtir meim nakaing sirtel kamaldila. Agidire kam subdra ang algilak lang skabong rangirak lang chance kabong marbibiringit mameim nakaing sew. Agidire kam subdra kal harugor mari mangalgem rasam sel mari mameim nakaing sirtel kamaldila. Idire kam subdra kal ngirturong chance ng yama mo subdra bibir kam marangal gemeim nakaing sew. Kartmagim subdra kal bio o demay o bakrairur marbibir kam meim nakaing sew. Idire kam subdra ng algila ngir mukur Dr. Helen ngir mukur marbebiringit mo meim nakaing sirtel masang. Ay miliga kim subdra Paul Simang marbebiringi ngalgila ng ulbay raw ermelek klikterwar ng ulbay mo subdra beklaad marangal gemeim nakaing sew. Idire kam subdra ng algila debelbot ratina mamaringim ra losaw mo subdra bibir kamiu meim taalim. Idire kam subdra ng algila kadlok mongami rabaap tabdebok mongami maoodar ramalat kamong mongami mo subdra ngal gemeim nakaing sew. Ay ragim subdra ng algila Bersik Santos ra Steven Santos marudal memeim nakaing sirtel kamaldila. Marsula gim subdra obakar muusid ni H. Madil rakawis Marcelina Genti mo subdra ngal karangar mau memeim nakaing sirtel kamaldila. Bayun sa gim subdra spasol masawabedor muspadi o adam ra odra ito Sheikh Kilderman rangalgila ng atop ta erunglo barangalgila tilay erunglo rangalgila tagemura erunglo barangalgila olblay ra Wilson olblay mo subdra ngalgila bebir raw meim nakaing sirtel kamaldila. Oriora kim subdra ngal karakot rot rangal gila tamaye ma Mersay ra Rosemary Mersay marbebiringi rangal karang rangal gila tatsu adatsi ra satoru adatsi marbebiringi mo meim nakaing sirtel kamaldila. Idire kam subdra kal kadwin ito marbebirgaw meim nakaing sew. Paliliwag kim subdra ngiragi del chogiramur diragi del Marta giramur masubdra adragi del meim nakaing sirtel kamaldila. Ngayon ragim subdra kal kabenoru eldix natusmis meim nakaing sew. Idire kalol ngit rakal Benito Oreng sa maodam ra Clara Oreng sa mameim nakaing sirtel kamaldila. Pagkluase rablu mabola kat sa MLMEC maldingil basul maditakalat karang lungu. Say na Valentino Amsyola. Tia subdra kamaldila top dringa ngira oy toluk microngula ngira reg de check rongula mleya adra club de eliakwal maas o erur rongula marangil madala rakal mura rongula tamam ra papaldab mioldaw algirela kamaldila Frida Isius Agalistus
Alngalgela kalistus wasisang, alngedire kamlamo dibus radrong led. Akamaldi lamlamo trok kulmorngina al kapsingil ong edelbuil ila rakara 2025, March 8, 2025. Malaway sengal ngalgina moto dramor eudiklo katutaw, 7 a.m. Imamngamaldira para ibobang at pang, imabadakram abubrang at pang. Malaway sang ayang alagim subdra ulmi ramot markup, adal para sa bangyol mapapahens takawo, mo subdra adad may madalim na kangisiw. Direkal spadama, direkal murang algilam leeol mogisang, Steven Machanet, mo subdra bebin kamiw. Agidire kam subdra ngalgilam lengi raw rekat ang idailap, raw well fana ulaong, Maruth Kimon sumusudra bibin kamiw, emhim da alim da kangisiw. Ole agim sudra maat temo, marang ngalgilam madra aloy, bumasudra adad emhim da alim da kangisiw. Aspada madire kal murartik tirulang katsusi, may at kaume hilari uday, bosudra ngalgiw marad emhim da alim da kangisiw. Ngaralong agim subdra ngalgilam lengi raw rekat da siliyang tem, kaspasubda emhim da alim da kangisiw. Aspada mamorang ngalgila swing iraw mat, pos ngiraw mat midar, makwal ngiraw mat, mkas pasub del beklad, emehim dalim da kangisew. Asub da dirikal mararukul ngalgila emengel ngiraw mat wasisang, mawasisang tamadat, mamkas pasub del rokuy emehim dalim da kangisew tiyan maulubong orgid, mangkal targid den maadibus da led. Agidrikal masub da rubas Emmanuel maldangsang, Erika Emmanuel, riirer ngarbat debo sisang, marang ngalgila mle ebidalay ramurang skiwo, Rasiska marbibiringi, mkas pasub del beklad emehim dalim da kangisew. Ngaradagim subdra ardar itirir yuta kamangloy, mangira irong isakswal adab, mo subdra ardar de meim da alim da kangisew. Kidire kam subdra ibiram buhay husiyo orak sa alboy, mo subdra ngal marbibiragaw, meim da alim da kangisew. Ole nga kal ngira itoluk maikrungula, mamaasol o erurungula, am subdra ngira mkati elbu ulsadang, mo subdra ardar mkati, meim da alim da kangisew. Agidire kam subdra ngira tangadik Wilbert, ngira kamrang, mo subdra ardar de meim da alim da kangisew. Iwala kim subdra manase mahaidit tamol, mo subdra bibir kamiw, emehim da alim da kangisiw. Dirikal spatama morang inay derbay masasinge, mo subdra adat na emehim da alim da kangisiw. Malakayo kagim subdra at magay Andrew Tabulwal, maebir abong mo subdra adat rabla umrang, emehim da alim da kangisiw. Ayda kim subdra kal Marcelino Agustin, mo subdra adat emehim da alim da kangisiw. Ay miliga kim subdra ngirawaw, mo subdra adat emehim da alim da kangisiw. Ngat pangagim sobra siles ngiraramyang, mamarcela ngiraramyang, mo sobra arbebir kamiw, emehim dalim ngangisiw. Ngaramlungo agim sobra ngirotili emiw amat, ringin matalarak, til ayol nesrin bokol ngiratmap, madirekal asel o ngidobla, mo kaspasob del bekla emehim dalim ngangisiw. Orior agim sobra iadra may elyayob, mo sobra adad emehim dalim ngangisiw. Agim sobra ngalgila katosang, radil odilang edwin ang katosang, mo sobra bibir kaumar adad emehim dalim ngangisiw. Kidire kam subra da klas uegi, mo subra bibir ngaw meim dalim da kangisiw. Agidire kam subra ngalgila Maria Pedro, raal us mo subra bibir ngaw meim dalim da kangisiw. Aspata mamora ngalgila Paloy, Rayusta Paloy, Lorenza Paloy, Marichard Paloy, mameim dalim da kangisiw. Kidire kam subra ngalgila Brangye mngidap, Ramaruk Kulchan mngidap, marbibiringi. Agidire kam subra ngalgila Kiari duluta, mamkaspasub da meim dalim da kangisiw. Dirikal spada mamorang ina ita, ang rawangal mo subra bibir kaw maratan de meim da alim da kangisiw. Ang ayaw regim subra irbalaw Lorenzo Edward madil balaw, marbibir kami maratan rablar oragiblay, kas pusub de meim da alim da kangisiw. Lamatela subdeng batok kami da kaw adam lo de kan badong kliw, madimaw sube sebol sa miu meim da alim da kangisiw, tialulbong ranggal targidra frida isius akalistus, almadibus radrong led. Ya bola kal sabi ulme di daklat krang lunguong. Kop malam solang ya rubak kal Dios lam kal tanga tergidi rogoy. Say na ngira urega da chak rangula, ngira itoluk may krangul marangil madalarak. Tia sudra ko dal lotobr nga dal barakayong yohey merur, riire na ingos tuwait ngira mat, ngira itoluk may krangulay, krigedra imadu chawan isak, maula balu James miwatali dadong. Almura atamam marabebir kamam, alkmotargidra Frida Isus awas isang ilamlong, amlokdong rarubak kal Dios el murakamang lulungul, sila truy may alkap singil o ngerul buila, rel arakar February 18, 2025. Lamot rook la kamaldilel ng kaltargid el morgina sabadong, le alkap singil o ngedel buila, March 8, 2025. El Tobdra Santos Porha Funeral Home, Rew de Clo, el morgina para ibubang. Agyolngit, raharadamam, el ngarapapaldawap may oldawap, material mo sabarir el may, matanging sirtel al sungul at targid, ra Frida Isus awas isang ilamlong. Ayang alagim subdra ngalgilam leog etiu tadawo, ra Edward tadawo mo subdra bibir kaw maratad, emehim da alim da kain sirte albula. O legim subdra ngalgilam leabdul sa tormot, ngalgila ewat ra baulinas kang, ngalgila dal malay at itong ra ogadat itong,
Rangalgila uli esabay radir ngarang ultalat ka madrangar. Rangalgila madra lui bra Roseberry ginto Maclean Villanueva. Rangalgila talmatang raharu its talmatang Mamarsiana Gibson. Rangalgila ner irera ingos Salvador Rablu, the former governor Brownie Salvador, Gianni Salvador, Masindi Salvador. Sis kabaleso tuloy marangalgel may imdali midakain serte albula. Ngar along agim sobra rangalgila uloy mauldegal rawabak rayibu Lorenzo Nginamolaw. Pulay gigo mochimaru, rebor wasad la Laurentino Blong, adalbay nga tibang Efraim Mira Itay, o daw ray Chloe Bruce Rimir, kabidor tay mama Augusta Borja. Arangal karat kadam ramamang sermong sinsak, lindang idaybay Thomas, Curtis Elo, tomasubra adad marangal kay may imdaali mitang isorte albula. Agidira kam subra ngir mga nga Wilhelm Mimsay, Rimir ahis nginatregda, maodal adra yung la Johanna nginatregda, Kidiri kam subra ibudur elgang Florence Kual, maibir algang hanay ngays, Frida Kual, marangal gila Benjamin Stefanus, marangal gila Joseph Stefanus, marangal gila Isaac Stefanus, mo subra adad marangal gemay mdalim nakaing sirte albula. Kidiri kam subra ngal gila wasisang, radiray may o erurungula, madoy kur wasisang, padabi sa alboy chokay, Juliana Takriw, ginawrek at chak rungul manansirungula. Rangalgila Tego Merur, Rawadal Adra Kayong Arvin Merur, Maruel Iu Rosita Orak. Rangalgila Kimikot Ur, Raibadura Tablaw, Sianot Ur, Maibira Tablaw, Edith Ur Elbelaw. Rangalgila Mli Adal Bara Kayong Ngiramat, Troli, Rakaduin Ngiramat, Uldak Ngiramat, Terdialul, Mamigan Ngiramat. Rangalgila Mlir Irera Ingos, Adriano Noah, Archie Noah, Masau the Noah. Rangalgila Mo Esar Ebil Ra Elmadu, Josephine Gingsyo, Odaol Rudim Akuroda, Maureen Kuroda Misael, Agnes Rebetu, Sianor Betu, Madaniel Akwon, Mosubrangal Garmar Baby de Gith, Material Mededa se de Galser, Utangan Mim Rang Sirte Albula. Aolagim Subrangal Gala Maurois, Rodalbili Blying Ravlau, Madira Ngargiu, Carol Maurois, Rangila Madura Loy, Rena Sebalt, Rangila Lidong Rasigong Iragasaw, Maebir on Lagala, Ilabrang Maidesil, Mosubrangal Maradad, Emim Talim Rang Sirte Albula. Tia tokobet sa spadela ikregedra imadu chaban isa mauloy irena sebalt maebira tablaw edith tour alam subra ngalgila yolsaw riro Ramarciano Giteriro Florencia Riro Mahasinta Stefanus mosubra ngal maradad emim dalim da kain sirte albula agidire alam subra ngalgila orwi del tang mara tomasa del tang mosubra adad marngal kay emim dalim da kain sirte albula Ngarada gidire kam subra Andrew Shiro mangina obisur kanay rangalgila talisang Chloe Ramiriam sa Raimul Rebecca Sanuma agidire kam subra Rosania Ongrung marangalgila Salvador Ongrung ra Edwin Ongrung masubra adad marangal gemim dalim da kaing sirte albula gidire kam subra rangalgila Nina ngiringa sa ra de Bornagata rangalgila Emaul Tirak ra Dirio Lula rangalgila Rita Ongrung ra Molins Maseruy masubra rangal maradad ra Tigbay Patrigil mamadida sa sabihin may alim na kayong sirte albula. Kaklagim subra klulubak Mark Rubas mawel Juana Benhart masubra adad alim na kayong sirte albula. Iwalagim subra Kiathiano Tamol mangal rangalgel ra odolom Dexter may alim na kayong sirte albula. Malakayo kagim subra ngirat Milool Dennis ito maabas Kyoko Sumang madralmi masasingi arurang tirut ngli Merlin Oling Yada Mary Sumang Talam sa mosubra adat mangal krado kay may imdalim na kayong sirte albula. Kilturo rangir kungil Steven Sebalt mangal game malamay yung kayong sirte albula. Kesa ragim subra Miray Mercir Maruy, adil tuy da adorangir molaw. Balik Justinar Maruy mosubra ngal kara maradat raibulu, e may imdalim na kayong sirte albula. Kartmagim subra ngira kasaw rungul marmurang rungulaw chanding madir roidam ang tangalay balas mosubra ngal kay may maradat e may imdalim na kayong sirte albula. Ibabang agim subra Virginia sa Alboy Isidoro, tamadat wasisang Magloria Kuroda Amsyol, kaspasub de may imdalim na kayong sirte albula. Ayra agim subra Dave Tarimel, Antoinette Merur Andreas, Mary Rungul Bauso, rangalgila tau etel Igartang, Elizabeth Igartang, Mailin babauta mosubra adad marangal ka ergid elmay dalim da kayong sirte albula. Tokobet sa spadel ebila tablaw edith tour elbalaw al marfrida so kaushay mosubra bibirgid may dalim da kayong sirte albula. Agil trugar alung ringang mates marangal game malamay kim alim megim kayong sirte albula. Orior agim subra tulik Alfonso Diaz maebil tulik edith develbot makarayng oral Iget Shalom et Pisong maudra dibu malsol, talbad al baulong, dirat aboy talavern merev, Benedict Didesmang, madrainglay chimichonas, mosubra bibirigid, meim dalim daing sirte albula. Agidirikan subra isaw mga saw, marangalgel at timarong mga saw, olkari mga saw, Mary Utaka,
Mosubra bibirigide may imdaalim idakang isertel albula. Agidiri kalmasubra alios yao, marangal gira ngiro oteot eliaya, ebaltia, elenchukay, mabastor balakusan dario. Mosubra bibirigide may imdaalim idakang isertel albula. Mayon sa kimsudra umudip kinsyano obiang madiras imlay umkat remote ku elbil hilaria ichiro itpik James ginaadeng mosubra ngal marada dray delegay may imdaalim idakang isertel albula. Egyol trura mamang Susanada albay, marangal gel albinada albay, marbebiringi, lamay kim alimig imgang isertel albula. Karkabasang agim subra ngal gel katosang, rarabay Lorenzo katosang, madil odilang Edwina katosang, ngal gel amle uloy, kauru sa sao, lalati, mavan sa sao, may imdaalim idakang isertel albula. Egyol trura dil odilang Eunice katosang, marangal gem raisabong, kiru, mawali, elmay kim alimig imgang isertel albula. Tadirigal tokobet sa spedil o dalbil iblay maurois ngirawlaw mauloy Irena Sebal telmora ngalgila Pablo Kiosira Himong Sebastian Marino Juana Kiosi Nestor o subdra bibir kami umarangal ke eme imdaalim idakang isertel albula. Ngayaw ragim subdra sanayet ang albat mangarway parangaligem ngalgila Orengs Benito Thomas Maklara Orengs Joseph mo subdra ngal kumarada de eme imdaalim idakang isertel albula. Magikmalol ngit tertigal at marangal kamel namadong clear tial subud mo subra adad marangal ged imlo diakat lobas ang clear kloase matret influenza material mo subiril may nakang isort tial lulbong al sils ra targid ra free thy shoes awasisang inemlong kopal msauli aribakal dios lomkal tanga targid rokwi saen ay krigedra imadu chaban isak tial subud al mulla reng strengi Adiagal Spedel, Madiagal Tigingel, Malub, Engul de Suela, Dias Broadcasting Company, Tiangas Pedirar Adulul Top Dengi, Ehara Orgi, Kohmal Mesulang. Kadibal subdra kodalla, tia kadibal subdra top dengi arbadura tablag al Marino Thomas, ida siar lesten ginamged, matilap polad masaharu, umadip kinsiano obiang, mardialul alanskota, maungutru itchuraklay, paap hens takawo, ngawakal argasius ngiratrang, iadrabut talbay Frank Malsol, ongayim Henry Yuri, Frank Max, li otob na Senator Siegfried Nangamura, alam subdra sa adila kirgedraidis sa Cleophas Robert, alam losmir sa February 22, 2025, rahuliping. Nakiwalingit madakas pusubda dongira kumangayal kumang tulsub din mo top druriula. O malmsulang niya Diyos labang niya darokui. Sayan noong true at churaklay. You like beer? Well, there's a new beer in town called Asahi Super Dry. Its taste bud makes you feel fresh and dry. After 2 or 3 cans, you want to get up and cha-cha-cha. Okay, so let's go for it. What are we waiting for, man? Asahi Super Dry, here we come! Asahi Super Dry is sold throughout Palau, a Karakuchi Island beer. Bubble Dub Waste Collection Company. To our valued customers, thank you for trusting Bubble Dub Waste Collection Company to keep property clean and waste-free. We truly value your business and appreciate the opportunity to serve you. Due to rising operational costs, we will be adjusting our prices effective March 26, 2025. This change will allow us to continue providing reliable, high-quality trash collection services while covering increased expenses such as fuel, equipment, and disposal fees. We understand price changes can be challenging, and we assure you this decision was made after careful consideration. Our commitment to dependable service and customer satisfaction remains our top priority. Thank you for your understanding and ongoing partnership. Best regard, Bubble Dub Waste Collection Company. The prices are as follows. Koror State Trash Collection Service. Residential trash collection, 125 drums up to 1,200 liters trash bins. Once a week, trash collection, $22 a month. Twice a week, trash collection, $44 a month. 3 times a week, trash collection, $66 a month. Commercial trash collection, 1 to 5 drums up to 1,200 liters trash bins. Once a week, trash collection, $33 a month. Twice a week, trash collection, $66 a month. 3 times a week, trash collection, $99 a month. 4 times a week, trash collection,
$132 a month. 5 times a week trash collection, $165 a month. 6 times a week trash collection, $198 a month. Commercial trash collection per month, 6 to 10 drums up to 2,200 liters. Once a week trash collection, $40 a month. Twice a week trash collection, $80 a month. 3 times a week trash collection, $120 a month. 4 times a week trash collection, $160 a month. 5 times a week trash collection, $200 a month. 6 times a week trash collection, $240 a month. Septic tank pumping service per trip, advance payment 2 days prior. Koror, $60. IRI, $68. Imelig and Ngatpang, $83. Ngar Along and Ngarard, $120. Malgayok and Esar Ngaramlanguy, $90. Ngiwal and Ngatmau, $105. PT Waves now offers 4G LTE. With one SIM card, you can call and text and use the internet. Affordable rates and packages perfect for your needs. All worry-free. Zero balance? No problem. You can still receive calls and texts. Communication has never been this easy. So take control with PT Waves now. Visit their Facebook page for more information. Palau Telecom. Get connected, get closer. Hello, Palau. This is Diaz Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Ali, ngariya malor udu subde de hatememel mun mera radio station. Mada gulngit ma may gin masugaw. Makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw. Eu aisen muk mungomur o ingrang e momrekor o ingrang. Etela times ratal si se sain ringi, esen ringi either moya ka fax mora 4884420. Malub ke sendringi loya ka email en mora www.fmpalau@gmail.com. Ega mama recorderingi erulia invoice e sendringi le porkau e auriul ega me harau. Ali malia moves loya de guardau le chospe eringi elo aisergau maloba ngania harmam raspedem e aki call seguir the number e mga do urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal mesulang. WWFM is owned and operated by DS Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Nirmid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. WWFM is a 100% locally owned radio station. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Diaz Apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Diaz Apartment, the right place for you. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in Diaz Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. Oisine. What do you mean oisine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number 1.
You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. Some of the new tariffs are on hold. I'm Jack Callahan, Fox News. The White House announcing a temporary pause to some of the tariffs imposed on Canada and Mexico yesterday. Following a phone call with the big three U.S. automakers, President Trump is exempting automobiles from the 25% tariffs imposed on Canadian and Mexican goods this week. They requested the call, they made the ask, and the president is happy to do it. It's a 1-month exemption. But White House Press Secretary Caroline Leavitt says President Trump told the automakers their vehicles will not be exempt when reciprocal tariffs are implemented next month. He told them that they should get on it, start investing, start moving, shift production here to the United States of America, where they will pay no tariff. President Trump spoke with Canadian Prime Minister Justin Trudeau, telling him Canada has not done enough to stop fentanyl from crossing into the U.S. Fox's Jared Halpern. The White House considering lifting the temporary pause in military aid to Ukraine. The National Security Advisor Mike Waltz revealing talks have been held about setting up peace talks. White House Press Secretary Carolyn Leavitt says America loved the president's speech to Congress last night. According to a CBS YouGov survey, an overwhelming 76% of those watching approved of President Trump's speech last night. When Leavitt called the behavior of congressional Democrats during the speech disgraceful, the Supreme Court voting 5-4 today to uphold a lower court ruling that the Trump administration improperly cut some foreign aid spending. At issue is foreign aid money from the State Department and the U.S. Agency for International Development, or USAID, that President Trump froze in January as part of his push to cut spending and further his agenda. Several nonprofit groups sued, saying that the administration violated federal law and was taking over the power Congress has to control spending. Fox's Tanya J. Powers, Chief Justice Roberts, and Justice Coney Barrett voting with the majority. Wall Street, the Dow up 485 points just before the close. America's listening to Fox News. Department of Government Efficiency Chair Elon Musk will meet with House Republicans tonight to discuss efforts to trim the government. Speaker Mike Johnson has told us that this is going to be an update on DOJ's activities, trying to get the DOJ folks to get in sync with Congress, because Congress does want to codify a lot of these cuts and put it into law, make sure that it is permanent for future administrations. Fox's Aisha Hasni. The AP reports the administration is planning to cut as many as 80,000 jobs from the Department of Veterans Affairs. Another report says the IRS is making plans to cut its workforce in half. A federal judge in Boston has blocked the administration from capping research funding from the National Institutes of Health. The Justice Department has filed cyber espionage charges against at least 10 Chinese nationals whom they say engaged in hacking campaigns targeting some U.S. agencies and universities. City of Los Angeles is suing South Carolina Edison, claiming sparks from its equipment started January's wildfire near Altadena, California, that destroyed 9,000 buildings and killed 17 people. Lent has begun for Catholics worldwide with Ash Wednesday. Hospitalized with double pneumonia, the Vatican says the Pope has increased his physical activity, but his condition remains guarded. At least 3 skiers are missing and feared dead following an avalanche in Alaska. Alaska state troopers say 3 adult heliskiers were caught in a large avalanche near Girdwood, about 40 miles south of Anchorage Tuesday. Explaining guides from the commercial heliskiing operation that the group was with immediately tried to locate them, but were unable to recover the 3, noting they were trapped in snow 40 to 100 feet below the surface. Officials go on to say due to considerable avalanche risk in this area and limited daylight, no further recovery operations were conducted Tuesday, but troopers plan to assess the area to determine if recovery operations can safely be conducted. Fox's Tristan Goodwin, and I'm Jack Callahan. This is Fox News.